joto nai tong nai khazani ta hukte buhuk song puilawa ke records ni nor joto no khaka hamte chi baya faro ko kya hai chun ke records ni joto music hamjana roni bagai sep ka ham kaisa toi phai to abongkha sung kaisa music production course chengna thang to o course no rosreng manai bahake norong no to hoino studio quality rachap mong hai ka music produce kla sung sreng nai tips and techniques studio use mani phaba abonoro home basic studio abonoro use klai manai kaisa basic home studio setup klaina bagai norong tam equipments na tam software use klaina na sung bahake vocal recording klai bahake process klai norong no puila ni simi paitho jora beba process no prongjan nai abo simia tumuno norong digital contents nano youtube content create khayo hayako blog khayo eba kuno media o jodi sam klai okay norong ne bagai sing te kaisa course di pai dongo abo ko audio or sound editing course o course norong sreng manai bahake norong ni voice no enhance klai man bahake background ni noise no ewa echo no remove klai man te mobile recording ni audio no bahake norong studio quality was naman tumuno norong course interested in kai te srengna mo sungka kai kini no registration klai mano o course tal ni bagai klai janai july te august month register khlaina bagai te o course no details ke semana bagai nok sumba whatsapp number krengai mano te o registration ni bagai last date tongnai june 30 2023 genok tai tam na sini tong tinin register khlaini ambai